So ubwo ikibazo nari nkoje kamite nyiguhirikiraho kuba Edu yarasezeye muri Arsenal baratangiriye projet na Arteta bakabaka projet Arsenal igatangira performinga neza sibyo. So noneho akaba yekeje muri Nottingham equipe shaka kubifiteho agasiksemo kera ko ku mugani burayi yagerageje kwitwara neza none equipe itangiye kwitwara neza none muri Premier League ntabwo tuzi ngo bizakomeza bizagenda gute nkuko Leicester byageze kaza gatwara championnat. So kuba agiye byaragutunguye muri kuva muri Arsenal then none kuba ajoininze akajya muri Nottingham equipe utatekereza ko ariyo yahita ajoininga ba Marina Case. Kuri nje na kintu kinungura urumva amafaranga ari musamakweri nibyo bavuga anytime impinduka ziraba bitewe n'ubushobozi buhari kuko nubundi bavuye muri Arsenal ni projet yaratangiye ayivuyemo nta kindi kibazo cyari kirimo na amafaranga amukuye muri Arsenal. So rero kuba ubwo yajya muri Nottingham ni nk'ikuza Newcastle zaje rega Newcastle nayo yaje gutya. Newcastle kera yari ubukombe yari ikipe ikomeye ariko muri no myaka nyine ejo bundi nibwo none bongeyemo imbaraga zifatika. Rero kuba Nottingham yamuzana Nottingham akakanyiri ku mwanya wa kane wa gatatu wa kane gutyo iri kumwe na Nuno Espirito ni umutoza mwiza ni ibintu wings zabo zirakomeye. Uruhande rumwe ruriho Elanga ikanga Elanga no Elanga Anthony Elanga urundi no Odoi hagati baba bafite abana bakomeye ni rakipe irakaze ubwo ikintu kine ubwo banuko yayitsindiye Anfield urumva rero ikiriho nuko ikipe nyine ubwo itanga ubutumwa ku zindi ko iri serie none muri projet zayo kandi Nottingham nayo uje mu mateka urasanga ni ikipe yigeze kubaho ubukombe mu myaka yaciye na ako kantu rero kaje mu isi n'umugenzi. So uragira uti equipe iri serie turi mu bintu bya serie tujye no batari serie kandi mutarabakoje cyane nanjye ngiye kanumbabaza Arsenal gutakaza Edu hari effect iri buze kugera kuri resultat muri equipe ya Arsenal. Birumvikana biraza kugira effect ikomeye kuri Arsenal cyase bigashobora no guterwa n'uwamusimbura ariko amahirwe menshi projet yari yatangiye agatangira n'umutoza Arteta yari tararangira kuko intego z'iyo projet kwari ugutwara igikombe kuba gerera iyo ntego itaragerwaho hari ikintu biza gusubiza inyuma kandi twabonye role ye kuzana umutoza utari umutoza wundi mu busanzwe umutoza mukuru akaza ari umutoza wungirije akagerageza kuderivaringa afatanyije nawe ubwo ndavuga cyane role ye cyane iri muri recruitment management y'abakinnyi bagafatanya financial situation ubona ko Arsenal ibibazo yajyaga igira by'ubushobozi bitabigiraga ntekereza ko rero effect yo ntabwo yabura haraza kugiramo akantu k'agasigisige ariko nanone ubuyobozi bwa Arsenal ibyo buza gukora bigisigaye no kumenya ngo barakora iki ninde ushaka kumusimbura ese nawe araza kuza ari mwiza ariko ibyo ari byo byose iyi ni imwe mu mpamvu ituma ino sezo wenda hari akantu k'akamotivasiyo gato kaza kugabanyukaho ni inkingi imwe ivuyemo birumvikana. So nabonye umutoza avuga ati umuprofeseri arapfa ariko yarasize ibitabo abandi bakagenderaho navuze ati Arsenal ifite ubuyobozi projet barayikoze so irakomeza iraninga na Arteta bivuga Gusa, Denis and Fred catch us live at Triple Sports Arena.